Kamere su spremne. Florian ne vidim. Tri, dva, jedan, stav! 3-2-1. Prezivaju! Izlazite! Tako je! Vrsto! Ajde van! Još! Javi se! Još! Skoči! Još! Bravo! Dođi! Izlazi gore! Raspane! Ideš! Još kada, još! Jozo, igrača, Jozo! Dobra! Bravo, dečki, igraj dalje! Naše spusta! Ti bježiš im, bravo, bravo! Leđa, lagana! Ne, nismo! To, pa! Ti, igraj ja! Bravo! Još gore! Ide lopta! Ulazi! Povratna! Igraj! Ajde! Sad izađi! Zadrži je! Dobro! Dobro! Igraj! 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 Isto! Još bolje! Ne smiješ! Igraj! Ovo kad se pionira ubacao. Jer ono što su napravili da... Sad ti zamisli kad uđe u Dinamo, pa sljedeće godine ti uđe u Rijeka, Jebi ga, i šta već da se svi po sebi radili. da uđu svi umegaši. Dinamo 2, Rijeka 2, A oni ne mogu. u ligu su. Po tome bi Messi i Ronaldo nosili, a ne nosi. Nosio kad nema pet. Što ne radi? Ideš! Vidiš ga kako se namiša, ma ima kurac u njemu. Vidiš kako stoji da i ne može udati. Faule, maj! Ja!
Opet i boks. Traje dio morati. Ajde Čoki! Druga! Idi treći! Bravo Buba! Ne, nemoj! A nemo, faul ti je jebe!